ajeng badhe mapudha pepanggihan ning Kadipaten Candi Arum Seputer Anom. Telok rekren mantri badhe muncul kaki pamiyarsa dalem lompaipun agati pangkor lombok slendro. Nang Kraton aniko mabedi sidang pepanggihan deh Mas. Ampun kalau jiwa abdi dalim sasaran kali. Mila dari aniko bulangan tos kasabren nedika seserangan kanggo ngantos bedana Gusti Ayu Seba dimimpin nang Kraton aniko deh Mas. Menabi abdi dalim ngiring kesokan agungan. Sekik sateja Reken mantri Kadipaten Candi Arum Tribuana Tung Gadawi Ajeng Ayu Nirmala
Kasuka kang kuwi ngerti papangken ing dalem lomampai pun agati potre maisem Sulandrosa. Sri Ayunita Candi Arum. Yang dalam Gusti Ayu selaku parkir. Sebelum abdi dalam kadinto. Alek kini kursi singgah sana abdi dalam sasaran kita lek. Sirek Cing Paman. Matur sewu sakalangkong Cing Paman. Atas kehadiran Tika Cing Paman atunui dari mula Cing Paman. Mun juga ki pamirsa. Dak Kadipaten Candi Arum Cing Paman. Ampun kewajiban abdi dalam sasaran kabeh hadir ekatan Candi Arum hadir. Katinape Cing Paman. Dikasih apen to mula Cing Paman. Ngamanaki Cing Paman sekitar Candi Arum. Mun beda kekurangan Cing Paman, engkela aturaki dak kabula Cing Paman. Sampeyan dalam Gusti Ayu selaku parkir. Sebelum abdi dalam mengaturake bedena esena pemerintahan dengan ekatan Candi Arum kadinto. Langkong ini abdi dalam sasaran langsung ke pengabdian Gusti Ayu. Song kepangabekti Tika eta rema kalaban seneng ate. Puntel yang tekene kula Cing Paman, antun dina cimat Cing Paman, Kadipaten Candi Arum. Mede engkela jadi pergi Cing Paman. Terus ngapain juga? Dalam abdi dalam mengaturake bidang pemerintahan. Satu jenazah yang ikut ajaran dalam ampun tunduk patuh dan aturan ekatan Candi Arum kadinto. Satu jenazah ampun semua halangan pun artena ekatan Candi Arum kadinto. Tampo are tampo bulan tampo minggu kadinto ampun sampai rancung sampai dalam penjara. Matur saewu sakalangkung Cing Paman. Suken Tika Cing Paman. Siapan to ka masa Cing Paman. Beda kekurangan Cing Paman. Otak katalekian bentuan Cing Paman. Akan lagi dem kabula Cing Paman. Yang dalam berdaya abdi dalam senuan lakon budaya nanti sabda jembat tempat ampun apa yang kalau saya Matur saewu sakalangkung Cing Paman. Suken Tika Cing Paman. Siapun to ka masa Cing Paman. Nape pun aman, nape tada alangan nape Cing Paman. yang dulu menabi abdi dulu si aja gak enak banget setelah abdi bisa aman Matur saewu sakalangkung Cing Paman. Cing Paman. Sidang neko pun etotok kalaban kula Cing Paman. Ananging Cing Paman. Pada setong permasalahan si sangat Cing Paman penting dak kabulaban Tika Cing Paman. ada lagi Bulakan eko jak rata bini. Bulakan eko jak andik lake. Andik lake bula pada nasihat andik lake Cing Paman. Bula ini kok epa madu. Nape
paman. Kalaban Kamas Indra Prakoso cing paman. Ananging cing paman, tak bungana bula cing paman. Kamas Indra Prakoso cura cing paman. Lako abinia manoro cing paman. Coba lagi gitu Gusti Ayu. Cing paman. Coba Kamas Indra Prakoso kura cing paman. Tekak tak eko cak lanceng. Tekak eko cak rekarena orang cing paman. Bulan iser dak Kamas Indra Prakoso cing paman. Tapi ajudan tadi Pak madu Gusti Ayu. Bulan tekak madu tak anape cing paman. Asabab nape cing paman. Kenapa kan itu? Taung 2014 lekor cing paman. Lalaki Sarah cing paman. Kok bisa Sarah kan itu Gusti Ayu? Sanon tau wajib kuring bebini alamar yang lalaki cing paman. Bulan na berkaado de Indra Prakoso cing paman. Berarti 2000 lekor kadin to ayobe kan itu Gusti Ayu. Yoba cing paman. Nyaman nunda nih kode mas. Ayobe peraturan dari mas. Ketika kalaban bula tahu saja reng gini. Kada ada teh nih kode. Ape bula sadar bula tak kira bosang de Indra Prakoso cing paman. Terus merepon kasih pun apa kan itu Gusti Ayu? Kak Mas. Indra Prakoso cing paman. Pakai dimen kadin to Gusti Ayu. Ki buru panjenengan kadin to tak kira posang. Lonteng cing paman. Apa. So. Mulai so. Posang nih kode mas. Ampun kadin to sobuk kadin to saya. Ada ngesekan. Kak emas laki kaula. Kak emas Indra Prakoso. Ireng emot kadin to Gusti Ayu. Enak cing paman. Aku telan cing paman. Ampun kadin to sadar panjenengan Gusti Ayu. Jak terona aram roma ganteng mulai so Indro Suhan. soso cing paman Kak Masa Indra Prakoso lake kaula. Madu Kak Mas, kau gerong Kak Mas. Mak tak kerdoen telokan kor tak ebesa Kak Mas. Pajangan nak etale pajajakan kasepe Kak Mas. Bagus. Pajalana etangale kang ngajak segenteng so Indra Prakoso kang ngajak kami pelake kaula.
naso. Paso sobung tak dinto Gusti Ayu. Indra Prakoso suga Kak Mas. Panjenengan mak koros Kak Mas. Abdina kak dinto kok gawe ajunan Gusti Ayu. Aresa arema. Mas Indra Prakoso. Coba kaso kono Kak. Kacapi apa? Astaga, Cing Paman. Cing Paman. Bula sangat tak tahan krong ada bula Cing. Terus kak dinto abdi supaya ada ajunan tak sadar kak dinto. Saminggu pun tak entare bula Cing Paman. Krong tak pada bula Cing Paman. Mulai sasanento Cing Paman. Tika norok bula Cing Paman. Dak keraton Cing Paman, keraton Kak Mas Indra Prakoso Cing Paman. Nabi abdi dalam ngereng kan ajunan Gusti Ayu. Madal kecek ngabi tadi boleh Cing